namna gani au litafanyikaje? Mbone tulishavuka au tulishapitisha miaka ya kuzaa. Juzi tulisema juu ya somo hili ilikuwa inasema visivyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu vinafanya nini? Vinawezekana. Sasa huyu mtu akakosa imani. Wakati alikosa imani, malaika akamwambia, kwa sababu umeshindwa kuamini, tazama utakuwa bubu mpaka siku ambayo ule mama atachukua mimba na kuzaa. Muile imani nikewaonyesha chenye Zakaria alikosa muzile 5 sortes de foi au aina 5 za imani ambazo tulizungumzia. Tukekutana alikosa imani ambayo wanaita imani ya nini? Ya tunda la Roho. Haleluya. Hii imani, kama mnasikia kwamba Ibrahimu ni baba wetu wa imani, eske yeye ndio mwenye aliamini tu? Hapana, ni wengi. Lakini sasa imani ya tunda la Roho, mwingine usemi ni imani isiyotikisika, ni imani isiyotikiswa na nyakati na majira. Tukawaambia juu ya imani ya karama ya Roho Mtakatifu. Elia alikuwa nayo, anasimamisha mvua, anaua manabii wa Baali, lakini kisha dakika fulani ikaondoka. Yezebeli alipomtumia kabarua akakimbia, akaenda jitundika chini ya mti ya mretemu. Sasa lakini hii imani ya tunda la Roho ni imani yenye iko standard, hairudi yake nyuma. Uwe wakati ya mzuri, uwe mu majaribu, uwe mu matatizo, uwe na watu wa kuishi yako, unakutanaka tu ule mtu anasimama. Na hii imani sasa ndio mtajiri kubwa. Juu watu hawajue position yako. Uwe na pesa unasimama, ukose pesa hautajipandisha, unawakia. Ndio kuna garde equilibre yako. Haleluya. Amen. Na leo sasa